Lakhipuronline puthok saba October ki tang kun mathoi ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bata maroi Pao Manipuri Sahitya Parisad Assam ki Lakhipur District Committee ki thausil kanglup semkhre WMC amadi ima maira lupna khusam naduna Counselling amadi Guidance Program pangthokre Jiribam District ki Nungkhal da leiba Rubber Farm ki Jumani mai tharamle Bonterapur Auditorium da pangthokiba Skill Development Training Program ngarang loisingkhre amasung nungsijeina ima mausa lairembi haina mingthonba isei fongbagi tharoma pangthokre Haujik mapung oiba pau tabirase Manipuri Sahitya Parisad Assam ki Lakhipur District Committee gi lisingani ga kunmari dagi lisingani ga kuntaret phawbagi thausil kanglup October gi tangkun ngarang nomaijing numita Thingbaijam Gunamani Academy Ranipur Bas Kandida Simkhre Retired SCS Kangabam Santi Kumar Namipam Mapoituna Pamki Patauramda Manipuri Sahitya Parisad Assam ki President Ngangom Joy Kumar na Chief Guest Central Observer Oina Monohar Mayum Surja Kumar Sharma Amadi Sinam Ibocha Loinana MDC ki Chairperson Mutum Ongbi Rina OBC Lakhipur Sub District ki Chairman Thonga Tabam Abhiram Sharma Parisad ki Central Committee ki General Secretary Professor Khumujam Dhirena Daisda Lengsin ki Miphamda RO Oina Retired Postal Superintendent Arambam Gorgopalna Mikhal Pangthoklaba matung Parisad ki Lakhipur District Committee ki President Oina Leisungbam Robindro VP Oina Konthaujam Mangonjau Amadi Kabrabam Ongbi Anita Secretary Oina Ingutam Nilbir Assistant Secretary Oina Posambam Ibungamacha Amadi Nandaipam Binod Aduga Treasurer da Oinam Biramani Loinana CEC Member Oina Professor Posambam Rajbihari Bukhanduna Parisad ki Lakhipur District Committee ki Thausil Kanglup Semkhre Haina Nauna Khalaba Secretary Ingutam Nilbirna Khanghalakle Thauramasi Police ki Miyoi Kangbuna Ngak Senduna Pangthokiba Thausil Kanglup Sembagi Thauramni Haina Pawasina Makhatarakle Ngarang ayuk pung tara taba matamda Kasar Lamar Gramda Ima Maira Senglenda World Mitay Council WMC amadi Ima Maira Lupka Khusam Naduna Counselling amasung Guidance Program ama pangthokre Thauramda Modon Kulabati High School Lamar Gram gi Headmaster TH Osok Kumar na Thaurammapu CH Nabakumar Advisor WMC Assam Udenta Maruoi Pawangangloi Ima Maira gi Secretary TH Sabitrina Athoiba Mithunglen CH Benubala Retired Teacher na Guest of Honor TH Kisan Singh na Invitee oina sarukjaki Lamargram Kuno Khuman Sildubigi Mahiroi amadi Mama Papa Humudramukna sarukjaki Thauram Haudokpo oina Maira Chukhalaba matungda Wangangloi CH Nabakumar na Counselling amadi Guidance haibasi Mama amana machabu Naupuringaidagi Taibong Phaurakpa Ahalgi matam oiraklaba phawbada Counselling amasung Guidance ki maruoiba kaya lairi haibagi matangda wafam kaya phongdokki loinana ima ipana athoiba ojani ojana tambipana chada kunni mahiroina honabana chada murfuni mahi tamlibasi lausing tansinbani machagi asoiba kupsinbana amangba oirakpa asina chingbaki wafam kaya marik chumna ninakhi Jiribamda Thangze Numit ki Ayukta Mar Lalhoba Singni Haina Chingnaba Singna Borobekra Police Station da Nongmai Kapsin Batanatana Meitei Yum Ahum Mai Thadokraba Matung Numida Sigi Numidang Pungtara Makhairom Tabada El Somorendro Koba Jiribam Kamranga gi Miyoi Amagi Nungkhal Khunda Leiba Rubber Farm gi Jum Ani Amasu Mai Thadoklam le Hairi El Somorendra Singna Jiri News Network ki Paumida Phongdorokpada Nungkhal hairiba mafam asida mamangdasu meitegi yum kaya meithadokrabani khulasida lairiba mahaki rubber farm asida thabak suba Bengali singna yum ani asida lairibani numidangda khulai matik sana paiba marlon ngangba miyoi nipan rom laklaga yum ani adu mai tharambani haina phongdoklakhi hairi Milala sama masung maifagi lamjing makhada numitara nigi oiba Mitei Mayek Tamkiba Singda Certificate Yentokre Ngarang Berakhal Ramnagar Mandopta Pangthokiba Thoromaduda Maruoina Karta Memorial Club Berakhal ki Thobuba Oinam Omorendra Khoidongbam Upendra Moirangthem Krishnamon Konsam Dhirendrana Achoba Thodang Lobiki Loinana Liglai Chanuna Takpi Tambiki Chawrak Namiyo Yankhaida Mitei Mayek ki Certificate Yentokki
न्यू सिलचर मणिपुरी डेवलपमेंट सोसाइटी सिलचर नेशनल हाईवे की मखादा मैतई मयेक तंबगी थौरममा सोसाइटी असिगी प्रेसिडेंट लाइरेलाकपम चंपालाल की लुचिंग मखादा लाइरेलाकपम होरिलाल की संगाई तंगारांगदगी हौदोखरे लाइरेलाकपम चंपालाल रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर GSC ना मैतई मयेक तंबी ताकपीखी हाइरे था अमा चुपना चथागदब थौरमसिदा चौराकना मियोय कुंतरुकना सरुक यारे मोन्टरापुर ऑडिटोरियम हॉलदा नुमिनिनी चुमना पांथोरकिबा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ngarang nomaijing numita loisingkhre सोसाइटी असिगी फाउंडर ngairembam manglembana सोसाइटी असिना पुथोरक्लिबा नोंगमदा संगदबा याद्रबा पोलम सिंगी मनुंगदा डिश वाश लिक्विड करमना सेमगदगी हाइबगी मतंगदा अहानबा ओइना ताकपिखे सोसाइटी असिना सेमलिबा पोलम सिंगी मनुंगदा डिश वाश ग्लास क्लीनर टॉयलेट क्लीनर फिशुनबा डिटर्जेंट लिक्विड बाथरूम क्लीनर हैंड वॉश LED बल्ब न चिंगबा यावरे कनागुमना अकुपा मरोल खंगबिंगबा लैरबदि कांटेक्ट नंबर 8453692891 नंबर असिदा पाव फाउनबिनबा हाइरे अनबदा बोंतरापुर ऑडिटोरियम दा रुद्रा वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी मदे रुद्रा इंटरप्राइज ट्रेनिंग सेंटर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइना अखोना 1920 दा प्रोग्राम अनि हौजरे अदो अखोय ngasi ट्रेनिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग प्रोडक्ट अमा कना तोबा ngasi नमिनी सुबा लोइसनबा नमिनी अदो अखोय ngasi सारिबा अखोय कोन फेंगनबा कनोसे असिगी कनोसे म ताकपी बनी दो असिगा सिगी कनोसेगा प्रोडक्ट अमतनी अदो मसी लोइरगा मथंगी स्टेप ता अखोय प्लानिक क्लीनर का अखोय की कना तोबा असिगी प्रोडक्ट सु अखोय साबा होरानी लेकिन मथंगदा बाथरूम क्लीनर जे फ्लोर क्लीनर सु दुम तोबा जाय 2-in-1 ने अदि प्रोडक्ट नमक लोइना अदि कनो तोबा लै गारंटी लै अदुगा असिगी ग्लास क्लीनर से जामना फै अदो इसागी कनागुंबा मथम मथमता कनो तोबा जाग्याव तौरगा सु जानी अदि अमना हैंड वॉश लैरे अदगी इसागी ओइना अखोगी रुद्रागी ओइना पर्सनली पुथोकचाबा बल्ब चाहिए मेगी गारंटी ने कैगुंबा कनागुमना लैबा तारदि चाहिए मा गारंटी लै पोचै सिंग असि मार्केट लोइना फंगबंगतनी दुगा मार्केट लैबा कनो सिंग देगी हेना फना अखोइना प्रोडक्ट पुथोकसाबनी अदो जामना ममन तांगबा नतबा जामना होंगबदा यामना दि होलसेल खंगदे अदगी इंडिविजुअल माना मसागी प्रोवाइड कंपनी ओइना इंडस्ट्री ओइना नत्रका पर्सनल बिजनेस तौनिंगबा लोइना मागी अपॉर्चुनिटी लोइना फंगनी कुमसी लिसिंगनिगा कुनमरी मेरागी पूर्णिमा सगोलसे नुमिता पांथोकिबा मेरा हौ चोंबगी थौरम सरुक जाबा लाखिबा लाइनिंग थौ पुथिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी त्रिपुरा की म्यूट अनि सिनाम दीपक अमदी खेत्रिमेम धनजितपु 11 कॉक सोसाइटी इम्फाल मणिपुर न ताराम नोखरे मतुंगदा इम्फाल अमदी अकोइबदा लैबा लाइफम सिंह खुरमिनरुबा मतुंगदा अचंबा चाकलेन चामिनबा गलोइना खुदोलपोट सुतमखि हाइना सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी सगोलसेम सामुंगौना खंगलकले फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन अमदी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स अमदी लैबाक असिगी याइफयुंबा लोइसंगना सिंदुना नुमित हुमनी चुपना उत्तर प्रदेश की नोएडा दा चथरकपा नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप ब्लड कॉन 2024 थांगजिनमिता लोइसिनख्रे थौरमतुदा मणिपुर रिप्रेजेंट तौकिबा हेल्पिंग हैंड्स फॉर पीपल मणिपुर की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम प्रेमजितना मणिपुर थेंगनारिबा ब्लड डोनेशन की मतंगदा पॉइंट मंगा यावबा डिमांड पुखलकपा दु फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन ना आयाबा पीख्रे हाइरे इमा खोल अमसुंग सुर तरंग मणिपुर अनिना खुसमनादुना लेकिद्रबा इमा खोल के एडवाइजर वारिबम मैनो द खतोकसबा लेकिद्रबा ओजा मैनो अमदी वारिबम ओंबी लुक के एडवाइजर संगाई जावबी देवी अनिना पुन्ना लिरिसिस्ट ओइमिनादुना पुथोकपा नुंगसीजैने इमा माउसा लाइरेंबी हाइना मिंथोनबा इसै फोंबगी थरममा मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल की लोकताक हॉलदा ngarang पाकथोखरे थौरमदा साहित्य अकादमी मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड की हानगी कन्वेनर नोंमाइथेम किरण कुमार इमा खोल की फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर गुणचंद्र अमसुंग आकाशवाणी इम्फाल की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हाइग्रुजम
Isai sing adu AIR gi saisakpa amasung sur tarangi president Haisnam Raghumani na sur panbikhi. Isai sing asi Haisnam Raghumani, Pusparani, Sobam Sarmila, Waribam Kailani, Nilkumari, Pakasana, Nganthoibi, Hemarani, Sagolsem Raghumani, Amasung Bidyarani na isai sing asi sakpikhi. Thauram gi taramna okpagi warol Imakhol gi secretary W Roman Mitay na pikhi. Program gi anchor na AIR Imphal gi announcer Pukrambam Tezbati na oikhi. Thauram gi thagat wahina Imakhol gi member Thaunawjam Somakantana thambikhi. Isai sing asigi sairengbagi warolna Waribam Ongbi, Chingangbam Sangai Jaubi Devi na pikhi. Thauramga mari lainana saisakpa saisakpi singda achamba kudol sing kusinaki. Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu. Aroibada maruoiba pao amukhanna Manipuri Sahitya Parishad Assam gi Lakhipur District Committee ki Thausil Kanglup semkhre. WMC amadi Ima Maira Lupna Kusamnaduna Counselling amadi Guidance Program pangthokre. Jiribam District ki Nungkhalda laiba Rubber Farm gi Jumani Maitharamle. Bontirapur Auditorium da pangthokiba Skill Development Training Program ngarang loisingkhre amasung Nungsijaina Ima Mausa Lairembi haina mingthonba isei fongbagi tharomama pangthokre. Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.